Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Evo jedan brzi recept za japanske palačinke. Za ove mekane japanske palačinke bit će vam potrebno 2 jaja, 40 g šećera, zatim 1 kašika meda, pola kašikice vanilinog ekstrakta ili može 1 kašikica vanilinog šećera. To sve zajedno dobro umutite. Zatim sastavite 90 g brašna i 1 kašikicu praška za pecivo. Sve to sjedinite sa brašnom i praškom za pecivo, a potom dodajte 10 ml vode i još jednom sve dobro umutite. Pokrijte plastičnom folijom i ostavite 10 minuta da stoji. Šporet uključite na srednju temperaturu, pustite da se tava zagrije, zatim pržite palačinke sa obje strane po 2 minute. Ja nisam dodavala nikakvo ulje ili maslac niti bilo što. Koliko ćete dodavati smjesi odlučite sami. Ja sam dobila 6 palačina. I na kraju premažite i ukrasite po vašoj želji.